Moja unalima ngurya. Anet Mugisha yagambiye byerizoba bano biguraho kampu yo kuragurira bushahiruraro rya Bushenyi Here Center ya kana etebekanisiibwe Minisitiri by'amagare kwatanise n'abanyishenjero ba Bushenyi ngo muringo gumwe go kusiyo buherezo mu bantu Abantu abaryokwe abatakwikiririza mu by'amarwariro nibendo kushabira kandi nibendo kwegesibwa obundo muntu nabatangire konka nabayino butamanya nabwe cyo bo butamanya twendo kuzaha ama radios yenda ku encouraging a Ministry of Health turengu twashobesa abantu ngo muntu wabo rwire ogendo rebe muwaza mu marwariro bakujanja banamunonga ko kwiro bizire kujanja baka abo ko muzungu najya ngo prevention is better than cure umwanya wo kugira ngo kori yategereze ndwari kure aho kwengera kura no kwengera kuba dangerous no kwengera kuba expensive konka wagitandika kare abashaha bakurwa Minisitiri by'amagara nibija ku marebero bitanahiruraro rya Bushenyi barakoragura hamwe no kushemereza busha kandi nsima na Ministry tereze bikozeso byo kozesa kwijaha gukora kandi ne muntu basima ukwejumbera mukenda ngo umukire nsime Ministry of Health hamwe n'abajenserwa bitu ba Parliament na Munonga Honorable Anet Kassim Mugisha umwe abantu nkaba member ba Parliament abantu abinji babimba betero kuzika neza bakikaho umuntu ofire bagambe ndware yamwita ushanga abantu bari bitho n'abantu bo nangwa tubateretera kampu nkezi bakatambira izindwara umuntu ngiyitwa kansa ko niwo muntu kuza kugeraguza esente tuzuruza kubasa kugeraguza indwara zirukuza koragurwa harimo pressure shukari amisho omugongo hamwe n'izindi nyinji omugano makuru aho muri mbaro koragura kwa usha kwatandika izoberi kandi irwara rihanga ryambara Regional Referral Hospital hamwe n'iyambara City Council Health Center ya kana nugugariyo nugakozesubwa okoragura ko amana bagatiro mu banta binendware zurukwetenga kushemezwa na mnonga aba batarukwe basakana nukuza kuhenderera na munana byo kwezi kwa mwendo mwakogu kandi nukorwa abashaho ba Association of Surgeons of Uganda MP w'abacyaro mu city atira mu sente ezo kushagika kampeji mukulisa abashaho uko baraza Ministry yatamabye mbazi n'ibindi byo kukozesa kandi babashaho bo batahukugo okoraguro korekerira abantu abinendware z'urukwetenga kushemezwa nka ania goita abana bazirwe n'ebigere bicikami amasya hamwe n'ibindi byinji sofa ahindio n'ingambira twahikire abantu ka 15 kandi list yone yiyongera nanjye ni screening abantu hariya ha triage ahiba kutandikira list ya nyencha kariya kwasa abantu 25 kandi chini abandi onka ojuke ino murwire oryanchwamba za rufu so ogwe no muntu outuru kuhereza priority konkiwo oyene okino muyisyo orukwetambuza orukwetwara umutawuni so ogero gumisereza for instance bisha bakagira ngo abe bizimba mwe niwono ja wano o tine kizimba no yemerere hati niwono orinde chawo bija ngo wamaguru hati wamaguru ni wo yo wawari yo mutima no bo kisigire kahi mwenyo nimbashabo kugumisiriza ninyenda kubamanyisa abashaho begabanisemu kurungi omubukugu bwabo abo wasiga kagongo abo wasiga kiruhura abo wasiga rwampara unless baba nibo bakurufaringa ngo cyo tukibasa ozembara Regional Referral ahabo kubana basa kushanga nka theater yabuzwera etari kubasa kuhandoringa icyo cyo bafaringira mbarara abantu bari kuhingura umutwaro gumwe nibo bari kuteka korwaho kwetorore cyanga cya ankore omarwa rugorengo rwa Health Center ya kana hamwe n'irwara rukureri yambara Regional Referral Hospital ahabwa TV West ndi Akiza na Michael atwakire